heng thil thleng te hi mak hle ma se atak nge yan ni atak nge thleng te hi thon thu aya amak changa tamania thleng theilo tur angai te an thleng thin si thil mak tam taka thlenga soitur nei po an om nualang angai nom em mai zele ngal chutiang thil mak atak ni si pathum te chu kan thlir haule ang June ni somni pakwa kumsang khachakwa somthum pali cho nulam ania kumsam thum pasari mi police officer kan mu me captain Allen Felby hian police bike ka khala El Paso Texas akonga atlan me ka atlan chakhle a police bike po a engin ri chwaya a chan chu truck pakhat tlan chakma ma mua a mek truck driver hian police in a ti shevek ma se tlan mo na tumlova atlan chakzel captain Felby hi kumsom pakhat lai police officer lawni to ni a na hinwa mati in that takin a thok thina a police bike tuna khalmek po hiangai na tak zeta chuan ami antlan bo antlan chiat hi athil du lo berani thin a mek lai hian a truck chu a break deuh thuta veilama akwal ta fak mai akwal chaklutuk captain Felby hian a sudon tlan mona tum atlan muang man to lo truck nunglam avasua a bike nen chuan kongpuya an tlenga at to pa chuan konglai takan to pa a bike ngai nat em chuan adela ake adel betlat a bike hi ke ji zani somni pasari velai ani a anat to nak lain helai ko nga hian midang an omlo truck la chu atlan chewat mai boxi nati ina awa puitu aw ma se are thuap maya Felby hian a bike hi hnem sanan tuma a theilo awa khoi che thlek khan ma aina rit zel moti turani chuta anwai lam akelaman juk ena thisen alo bo hnem ngang mai a hliam hian nalutuk thi na thamani ti asia ma se ama in na oma abul vela tuma an omlo cricket mi an ron kal vat lo chuan a thi ngei don ti a in sia mang ang to lutuk ma se heti lai takhian mi papa hian ron tlan rala tagin an lo hmuwa che swalan omni a sia in an ron tlan wang lo ni a he mi ti pani han captain Felby an hu hi anti turan shengal bike rit takin police loaded arengan hu chuan a bike ama del tu chuan tungding wata thisen chu tam takani a ke chu akak thui hle maya a khup chung chi ani a captain Felby po lu hei moi to a thisen la na salutuk to a hemi te pani captain Felby ron pui tum tu te hian in thunun thei em a an chi ai lo that takin an na an thok pakhat jok chuan captain Felby necktie or chu an phel saka police uniform necktie or ngai lo halawa a phel saka pakhat zokin abulvel thingkung lian taka thingtanga lo wala ve boka a necktie phel tu pa chuan captain Felby a hliam chung chia chuan a phuarta a thisen lo zel tur dan nan mul la tu pa po churun leta necktie lo phwar zo chia pa chu ron pele a ani chuan a necktie phuara chuan Felby kele necktie inkara chuan arola a her le ta a he hian atinget sat don ani hetiang thisen hlo tur dan na hi tourniquet anti a he tourniquet siam chop thatak mai ni in he pa hian ti da na lo hlo maya nget em maya mul ne na an her kwa le chuan a thi top ta a captain Felby nun na hi a chan ta der mai a chan chu dam no in an thlen hian tourniquet leman lo siam ti an phela atak takan wa sak nuwa chuan doctor chuan thisen hlo wanga a thi lo na hi minute somvel chi ani alo ti a khami pani te khan ronkal vatin thisen chuak zel tur dan na tourniquet kharun siam chop vat lo se chuan a thi don ti na ani kumli aliama December ni sompani kumsang khachakwa somthum pariatani captain Felby po in na azom le to a ache chola tanga tharukna atangin na alo zom le to ni a akea po ser la lian hle a mase tuna pheichuan a thavek to hemini hen captain Felby hi a petrol meka El Paso a oma radio a thuadong road 80 a kongpuya car just wala ti adonga captain Felby po tlan wata car kongpui tlan pela thingkung su mu driver chwa si ta ni khoshelawin lo oma Felby hana bike park wata driver chu uluk takina wala chhuaka leya amutir ta a he driver hian akkeya hliam kaklian tak mai aneya athina sa hle tia mu he hi kumli liam ta hliam ang chia kha ani awangin captain Felby hian ti tur sia tourniquet thisen chak tur ti topna
tak tak anei lo apai lo ma se siam dan sia nektaya ora abul maya mol a ombok rang takin nektai phelin molala a nektai in driver hliam chung chia chona phuara mul chuan ati nge zwal nan arola a herle a hliam thisen chuak chu ti topta captain Felby chuan ole a thadone ni khwa shelo ma se la thoa a tha angati paramedics lam malo nga ka alo thut lai chuan driver a chan thei chu lom ema a melan en chiang chu he driver siam chup tourniquet manga a chan zo chia hi ama khani captain Felby accident ama puya siam job tourniquet a kumli liam ta anun na chan tu nge khani Captain Felby hian ama chan tu te kha abezom to lova anin mu to lo miawa mase tu na chuan driver hi ena ama chan him tu nge khani ti asia a chan him ang che na chan ve chi ani he driver hi Alfred Smith ani a adam chuak ve ta nge damdoi in an va thlen chuan doctor te chuan thisen lo na sat wanga a thi lo na hi minute som chi ani an lo ti ve boka captain Felby zarliao liawani ve ta chuan he siam job thisen chuak zel tur dan na siam job tourniquet hi mi pani in an in siam job sak ve ve kumli dana an nun na an in chan ve ve bok anua captain Felby le Alfred Smith te hi replace believe it or not interview one ni a thil thendan mak tak nun na hial chan na ni si chan chin hi soitir an ni a interview tu in Felby chu hwai sen taka a chet wata driver a chan chungchanga alom pui thu le a chuan thu soi chuan captain Felby chuan Alfred Smith hian tourniquet siam job mangin kanun na lo chan to a ni e tourniquet that tak chuan tourniquet dang po a phut ve niange ti in a soi. Yeah, Alfred Smith was the man who put the tourniquet around my leg and saved my life when my motorcycle hit that truck. After all, one good tourniquet deserves another. And there you have it, ladies and gentlemen. Michael Pachart hi mishing dam van nei berani lo poin van duai berani nge yang kumsang hi pakhat khan Michael hi kumsum thum pariat mi ani a thlona achwang meka Costa Rica chunga an thlok mek a thlona chuan na lian lo te chu che swal palta pilot co-pilot le passenger te chu a hmuna an thi a ma se Michael le midang pali te chu an la dam hlo ram hnuai pil ril taka an thlona hi tla a dam ho hi an hliam an hlom hle le ngal adam chuak ho hian drone plane radio equipment chu signal thon chwa nan manan tuma an han ti chin phota ma se an signal thon chwa hi lo dong tuan o me man she theilo an the om chun chu thon chwa to pa nga to pa ni mai an thi vek ma tu emot talin an ron chan chu an be sei tak zet an hliam mana in tur har san ti hlom si a ti chuan an chet chwala tanga darkar somli pariat nuwa chan chwa an ni ta lo mai damdoi ina an vaya dan ni a Michael hi damdoi ina a om hian a hliam le din hun an en hian zan khat dang en kol lowin om le ta se a thi ngei tur thu an lo shil thlona che swala chuan pal hi thil wang em mai ani a mishing tan hian thlona che swala tel pal tur hi chuan mishing te hian chance kan nei sang lo hle lir thaya che chwal te thil ei hak pal te kan hlum te tuya tlak te heng te hi kan ton na chance hi asang fe zoka thlona zindan him bera hetia chet swal hi thil wang lut tu kani chet swal to chuan thi na chance sang veo ma se adam chuak phot ma se hei hi Michael a thil ton om chuna ni lo kumsom ni vela liam le a Michael at na hi commercial diver ni in tuilu thi na ni California tuipuya great white shark nen an in ton palna a voi ni lai adam chuak le a thian te phei chu an van duai hlo le ngal chon voi khachu Michael hi tuipuya abau to boka bau takani tuipuya oma khoilai po hoise tui fekani darkar engemo zat leichin humya lavena oma damna chance anei na in sheto lo ma sele maktak main longaron kal thut anron chan le hei mai ba ka hian Michael hian mi bo pakhat ruang fit somruk vela thuk tuya azuk mu chuak boka ma se heng Michael anuna thil thleng van doi dange van nei na thleng ho jinga chin chia tlak ber chu achunga thil thleng kumsang ni somni pakhata mi hi ani mithiam te chuan he thil Michael achunga thil thleng hi 1 trillion vela pakhat vel chia mishing te ton theina chance omani anti juni som pakhat kumsang ni somni pakhat jing lamani a Michael a kumsom nga pasari mi ni mek hi longa a diving partner re tak atho puito jusaya nen longa an chuanga an longlian lutuk lawa an mamo zong zong an da to a kop kot
Massachusetts tui pui chuan panta a lobster diving an ti dona kai kwang an man dona ni tuya an lutanga kai kwang te chu an kuta zuk manin an longa an da thin don ti na ni a an du na lai ta kan thleng ta a Michael hian a scuba diving thuam te chu a in bel veka tuya azwang luta Josiah ero chu longa chuanga longa alo dona lo duty turani Michael kai kwang man te chu lo la zelanga boina an to thut po a tran pui au tu turani ang jingda ruka pel to a Michael chulut ta atuya chuan revak lawa aron chhole a kai kwang tam lo te aron keng chuaka vo in chu an wan nei vak don lo aniang an intiril ru a masedar kar ni vel tuya lua aron chwale thin nu chuan Michael hian man ve nual mai dariat vela chuan kai kwang keji somli paru ko vel aman ve ta Michael le Josiah po an lom le a Michael hian atop nan voi khat che kalut le ange ati a Josiah hian a soidan chuan heta Michael tuya alu hian tuipo achelawa a hoi kwal vela mase heti lai takhian Michael alu na zon vela tui na tak maya ron kho chhauta fak mai chu amuta tui chu aron var na samai Josiah chu thau vata long hmora vakala vapan hnaya engthil nge thlenga va en hnai a thian pa Michael chu mulawa mase tui hnuaya thil lian tak che a mu Michael a atop na na tuya alu khan atum dan chu fit som ruk vela thu kalut le anga kai kwang zona tumani a mase fit somli panga vela juk thlen khan thil engemo in a hnung lama tangina ron sutur ang mai na sia a truckin min sutur ang vela ni ti a chuan abulvel engkim chu athim ta vek ni in a soya ama aron sutur tu khan a borak lak na ber aka awu mouthpiece chu a super sunday maya borak anei to lo a omna athim si a mouthpiece chu zongin a dap kwal vela masiak mu theilo a phara a dap vel hi abulvel chu bang ang mai hiana khoya khoilai emo boma emo ang mai na insia abanga khoya bangpa nga ni silo annema asak thau boxia ache ang mai ani chedet ang hiana sia abang ti chu a omna hi azawa tuin a khat lo boka air pocket tui hnuaya kwalo omlaya hian alut fomoni le te inti hiala mase a nget lawa a che boxi a chunga tui om hi a in then nala Michael chu a chi aya a mouthpiece ala zongreng heti lai hen a ke a na a sheta a engwangia shelo a thim vek boxi a mouthpiece rui chu man fu hlawa khoi fu ta a mouthpiece chu wa le a thokok a thole theita angai tu a sharkin min dola moni le ati a omna thim si tui vek ni to silova omte hian ati chi ai tak zeta abang vel te chu khoi le a shark ha te zonga ma se mu silo bang che in a hwal hi she thiam shark ni lovin whale nga pui zo ki na dolani second somli panga ve lai nga pui chunga hian a oma humpback whale chunga om heng humpback whale te hi anlian theile a fit som ruk vel thenga se an ni theya ke ji sang thum za som sari velai rit ni theima se sanghalian lote te bak an engai lo he wel hian sanghate lo adol tel Michael hi sanghate anilo ti asia hi alua lo thing vak lo ni a Michael hi pai chua tum he hian long Josiah bula tuivaron phuan vak po kha lo siam lo ni a Michael chu rei vak lawa chuan aron chak chuak le ta Michael hian tuipa ngaya a om thut thule eng bo a mu thut thua soya abulvel tui chu chena samaya tui chu hlewin a chho thei wata a hoi thak chuan sanghalian em mai na kalsan lai a meilam a mu thua soi Michael po aron in hleu chawa Josiah po in alo pot chho wata Michael po hi chi ai veina ngong ve hle a soi thei om chun chu a pum chunga kha om min ei chep ti zongani Josiah hian Michael hialet pui wata thunei tu telamakol saka damdo in a shwai watani ti chuan oi om lo hialani hliam manga nei lo ake chu anna angrenga ngapui ka khan ake a chil lo ni a ake na ati em kha ngapui ka chi pin lo chil lo ni hei lo chu hliam nei lova atuka chhuat tir le ngalani anua an shet le dan chuan Michael a tu ngapui humpback whale kha ala upalutuk lova an omna lai tuipui vela khan mu thina lo ni nge a fit som thum panga vel bora se ni a Michael kha alo ei palani tina ta tum lawa abikin humpback whale te hian mishing an be ngai lo mase tia ngapui ei ni kha thil hlo omlu tukani thi mai theiani aka chunga khan tui ha kemo borak la chama thi theiani a fu dewa a ei phei chuan lok chwa mai thei lo china oma
thi thei ani bok ma se van nei thak takin luak chua ani le hlau me ani he thil ton hi rapom hle ma se Michael ro chuan a soiwar lo ve khop mai interview na te po oni well khan minron thuta athlang palveni kha ati mai adam that vele kai kuang mana tuya alu tan le ngal thu a soi phei chuan ama interview tu chuan he pa hi ka oi theilo ti mel pu in en na sangang mai Michael Hilton hi mishing te ton le khovel mi tlem te bakina anton mi alo turan ni a awan nei ti nge awan duai ti le Andover Street, Detroit, Michigan chaklama cheng te hi chuan drug satam zia an shil nge yang cheu nilai tho tan November ni kwa kum sang ni som pasari ani a Detroit Special Operation Police Officer pani te hian pusof anti meka pusof omzia chu undercover police te hi drug dealer damdoi zuar tu angin lem an chang thina customer det an ma ni panin damdoi le an ron tum chia khan an lo mana an lir thei te an sheng thin undercover kop then khat te phei chu damdoi le tu jok ang te pon an chang ve thawa heminia police pani lem changti helai vela undercover anga omve reng ton ni a helai vela dor pakhat hi dor lem damdoi dor lem anga an man ber pakhat om boka hemini po hian hemi dora hian an oma damdoi ron lei tur ni om tak pani an ron lut ta an ron ki ka undercover police te chuan lo hon saka lu turin an lo tia an thu a mi pani te chuan drugs an leidu thuan soi ta chia chu undercover police lem changmek te chuan an batch mu tirin silai nan tin ngal ta chuata thing ngal turin an ti ma se customer pani te hi an thing thilo an batch an ron phor chuak veya an ron tin let ve tamai thing jok ro an ron ti achan chu he customer anga om pani te hi undercover police ve thawan lo ni ma se an ni hi mundang district dang police an lo ni a an lo in sheton lo ve ni in le lam te hian makan ti dun lutuk chu in kap ta lo chuan an in tin tareng mai the office asian lar tak double agent ber shat tuma an in tin ton fek ang mai khan le lam hian thing ro an in ti ton an thing du lo ve an silai an da thaveka an in beita he hi an in be lai vel bor tak chu nia an in be vel atang hian an in shet hiam ta a police ve an lo ni ngai dam an in dil ton le hiam na em an nei lo hlawa an in be na hian pakhat muya kak ve a pakhat mi ta duka Detroit chief of police le media le mi puiten he thil thang hi thil za thak takani anti lain mi then khate ro chuan officer hau khan fakan phu ve thau achan chu undercover an ni a lem chang an ni an lem chan kha an thiam lutuk an ang lutuk group dang le lam khan lem chang an ni ti an in sheton lo reng an na an ne so le zo kan ni lo mo anti a engenge ve dan le